Bw'omuguzi. Nogosemeri kwa no mwanjumuria ndonse soberete nigo kwa twariri tukuria rengerigia anene ritukuria sabatu gosiri tukuria Jumamosi chitariki 12 mutinyu gatatu mwaka 2022 na manga korekana siri tukuria rero kururia kakete wikaboniga no gusaba kwa nunyara kuba munanje kuona boniga kuika omweri nyurana nigo yaragire Ensa Eyemo yabona marogobe korongo koretera mangana maye kurwa Ndizi TV nero bwansumuguzi twaya sangiriri kururia kakete kuikaboniga kuruchingongo inyechenze kuruiria nyimo cha bosongwamo na sugusu niongo kuburi karanso wike idine kumanyi ayuamo na manginyurana na bokwenda gutubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News wega na bogo tweet @Ndizi TV News ekarengeri kyao na tukiarira tikira daga kirenza gwitira sinamba yira seskini ya wega kuburi kwane na kabamo na nje uikomweri nyurana litukulia rera simiura umoja nigo batwara umukutano wa sensemeri ya Kyazizi aseba machoro murai wikia magiodie mkoba gosuchikuruki bendera yobo obubo igo karonso msioka na nyaraka gwitobote na kumosapoti Raila Amolo Odinga na mange na Kenya Kwanza nigo yarenga sinsemo jiri Jiameru na Tarakaniti asina barwaenda guyakera ikoko na mange na kwarianiri ikokaba munahintwe gwikomario yora sensemeri y'umurwi manyererio nigakurugwa Joshua Auta Nigeria ne Brighton Makoli. Tutaraso siasa tikaturaja kurwase kaunti ya Kisii asebono hapamenyi be kaunti yu anene kurwaso mu Kibosongo bagendete kurumbia na gukumi mono maega yo muswati yo masimambi ya lero utuka gaitire angeti mita nkeigo kurwase gitaseni kya banyanyimbo ya Kisii Central umuri kwito Finicent Nyanja na ikasensemeyo na gutwaraniria roboti rokubwatia otibongire agaitwa igazoni kisiko eketargento kiya montago itwo oretwo cha kurutwanga na polisi tare komokoreraye ebyakorete biriakorete no ishitano no ikirabwate kiaye abwo ngati yabamenye kurwaso mu Kibosongo baichainere konyoro mubere bumusubati okagere gotware myaka yegatwa isiko yo mubagani ozonic marabare negetesene kibanyanyimbo ya Kisii Central ende ko kanu mwana oyo atibongu ange chinsainye butara iki kyaro mubere buomire pa uno mosigari akonya konyonjora konyoa kachibicha igo buomete pa no mwana omoke igo mwaita mwareta kero mwakora ninere gose mbororo kyobo montara akorere mwanya bantige ntubuneke omwemsie bwe gwodi ya Kisii Central Kefa Mugaka nigamo chiriaga kare kiona koganio butukiwe megokorwa asabo igomo smati yo taramanyakana na nigarengene chinkoma sebi gotibiyaye paka bono igonde tayo manyeta kiria banga batebire ngomora bali town ya bande batengo ngomora bali pa muda abatire chinchare sebi gotibiyaye nasa chi kurasa chinsoni kiyaye abasiga ali bonsi bibagire chibicha agaro chungushi agendera gokoru osento banya sabantu bunaba aseketanda bunike bagoita umwana omokebuno oyo nigo abamenyi abo barage kyarigete sene kyabanyanyimbo Kisii Central asogokea kuburendi kwane kirento gekorkana gaiga angena polisi gyatoiro bwo mono nga igonto bugati uburendi boisaine nkora sana kuchimalie polisi mali nga serikali eri emanya ebintu bigokorkana gesirikali iteba temanya singencho no balensa egasi aboneri na boigo ogotoka kwa manyinga isiko y'umubagani ozonika nigo gwakineriberera igoro yegekorekyo wanyorra amanyinga narastwira abantu sana ingigakogera bagosiba ka amanyinga na amanyinga narakogera tobolinga ki inki kyagenderete jisoja jirensa iganye bone tosinyire na kitoko koramba ka amanyinga no alensa ansa so ni kigorogoro hapa mahali tumesimama
kuna damu imeonekana hapa zoni kwa barabara. Na hii damu ambayo imeonekana imeoshwa. Na serikali kama mna mkono mrefu jinsi mnavyotuambia, tafadhali jaribu kufuatilia mwenzetu asipotee vile amepotea hivi. Sina mambo mengi ya kuongeza. Na hii barabara mahali tumesimama hapa haijawahi kuoshwa. Nigo nchinga kicha menyekurwa sense yega baganirio butikwe gukorwa eliko manyana kyo mubere b'umusubati oyotoka angeno baganio zonika oyogotoka asomo cyo busongo nona bogo ikiraboni gatira manyekana bo ikiranu oso mubere b'umusubati nigo iteretu asanga ona koletwa sense meye ose niga iteretu aiga asense meye ya zonike abanyanyimbo nigo baimokie getambukiro ekero kuri mubere b'umusubati oyo irwa senkendo obutukiwe ime bono nigo bwachakiwe asega kolekenga buneke ko reporter ya Ndizi TV kurwa asomo cyo busongo imeye county ya Kisii ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha asichinga giejecho nigo bono ebyombe biri bikwegenera bwene bwa manyabantu byanyari bigwesoke na kugikeri enganeyo asebego byaburira abanyanyimbo gokoro butuki boisaine rikwenagya ngikerere to musubati oyuko itwe kero yarakanete buno musubati oyini gaitetwe bono nigo baburira basikahari gusaba abanyanyimbo kobeke mirobiri yabene rikwenagya omaene kumanyikana borase county ya Kisii ekero badebuna ebi obosagani no bobegu nigo bajage kwirana ase county yo bakoragwa no nasnas nyaramba korwa ase kiombe kirike manyakanete buna young women democrat amo no muswati rutu monali ose rutu manoti korwa as ekiombegeri ya Seeds of Hope ni bona batebiruna gekorwe kingeta kiruchi kwenda kiwago siko korekana nande ase county ya Kisii. We are so sad with what is happening in Kisii. Tumefikia mahali unaamka asubuhi unaambia mtu wako amekufa na ujui nini kilimuua. Nimesimama a few meters from Kisii Central Police Station. A few meters just directly opposite where a young girl was raped, killed na kaingiziwa machupa. Now my question is, hapa kuna cameras, kuna security cameras, kuna zile za serikali za street na watu wanapita. Sio during the corona tunasema kwamba people were not there, people were not walking. Saa hii watu wanatembea, wengine wakielekea chini, wengine wakielekea juu. When this was happening, does it mean that the entire Kisii, everybody was asleep including the police wenye walikuwa on patrol? Security ya kina mama, security ya watu wetu lazima iangaliwe asa hii wakati ambao tunaelekea elections. One of us as a woman, mwenye anavaya as a woman rep in Kisii, was attacked juzi kwake kwa boma na akaumizwa. So my first question is, how are we sure that our security is catered for? Nasikitisha kwamba mambo haya yote yanafanyika katika wiki ambayo ilikuwa ni wiki ya kukumbuka akina mama. International Women's Day ilikuwa hii wiki, na pia inasikitisha kwamba tumekuwa na a series of cases around gender-based violence. Na ninataka kufanya wito kwa kila mtu kusema kwamba masuala ya wanawake si masuala ya wanawake peke yake, hata wanaume tuungane sote pamoja ili tufanye hii shughuli kwa umoja na iwe na matokeo tofauti. Kwa sababu kama kungekuwa na mtu alipita hapa ama mwanaume yoyote yule apaze sauti, labda kungekuwa na tofauti. It's belittling, it's just inhuman that a young girl can be raped, actually gang raped and then murdered. To make matters worse, we are concerned that these people were they were beastly in nature because what they did was just beyond human explanation. Ekiombe yake mukuru wa bunge ya kitutu chache North nigo bono giesokire anene karo giachagete buna youth group kurende bono nigo giikire gikira sebirengo bya NGO ikiombe ekyo gerengete gojikurigeria ibintu biribito tane namo na maje nigo bono kyanyarike wesokira otabuna nigo takeru chikokora umuchando bwa maje anene karo batete buna abasubati abange mo nabanyaruka nigo bakoyaitera anene karo bachiboya maje asichindoje anejirigire ale bono kurengana no munyakirobo gose executive director bwe kiombe eki Alisimora nigatebuna nigo bachakira muroberi erikwena kibuna abantu ngo kibari konyora macha se county ya Kisii. We here today to ensure that our mothers and also even our sisters, they're safe. You know, there's so many cases of GBV in which rape is one of them, extortion is one of them. So we're here today to ensure that these cases are minimized or just we have 0 cases of this. Extortion now, our girls are exchanging sex for water. Why? Because of the water is really depleting at a very high
speak. And the distances the girls, our sisters and our mothers are traveling to get the water is really increasing each and every day. So let's join hands and reduce this or even make them to be zero. Go to avoid the chingu, why the work in the band, but the related work. So we can take here and to our table work together with the county government of Kisi, each you can provide climate change, to protect the environment. Or Cresan, or Gnomorai, or what, I don't know where Kisi County, I don't know more. Now, but they were at Timofano Yesu Christo, the Gares of Christo, Mwalimu, Garingo Mosomi, Garing Quarenta Antamo, and the Garing environment. Huna njira yamo yojigusira abasane ne bari babwate byewa aho yo kabiro mu wasiri ase county ya Kisii ase mu robiri w'ikosori nigabona jakiri mangana yogojigusira abasabu unumulikito Ndemo Steven agotoerera gochakira chinsa ikomine mu Marogova niga abageni bariganira ikonyora bachakira gosoa ime ya Twin Towers obugatagatibwe mu Cyobosongo aso umuyaga bwoko igora bene studio ya E-Generation eteneneire na Duke Mainga echate. The late Chris Kruby, he was a DJ. So we've been meeting young people here and here. Nakushukuru sana kwa kazi ambayo umefanyia katika county. Sijui kitu chenye umeanza kama unaelewa ni nini, kwa sababu baada tunapoelekea tunatoka analog tukienda digital. Studio yu nigera nyare gosokia matera yechivicha video amatera yeriogi audio amona kwegere chi DJ imyorugongo rwagusi asekerenga yogokinie birengo bya matera omosiki nemeyega imeagusi Rusiekia kila koho amana bote ni kabuoka niche kumeta yefwe mungi niche kumete baketi kakito kumiana kinaga na naiga babena bwancha kakito kumiana kinaga na naiga ababwatani au b'umuziki kinyomba cy'oborari abana siasa n'abageni banda bange baikeranete nigo bacengerete ko igoro kwa E-Generation iranyare go sirebye we binge go ikerie birengo by'igoro by'obosani pia mono sana oyo papa oyo Yesu neje tiara kwa ni Yesu ona idake kwa ni egasi kwa kolene sana umesupport wasanii abuna nileta kwa majeta ya igetona hotel studio yeto lakini sasa the Wasafi the new generation E-Generation in Kisii now we are proud of it. We are more than proud of it because what we are going now to have here it's more than what we normally go to Nairobi kutafuta wengine tukivuka bana kutafuta. E-Generation nigo yanyarire comment mu baro bw'eki studio imelira balia gusi comment amabaga yebyegwe binge gosiru. I know that many upcoming or young or those who are artists will make use of this facility. Omanyego yu ningo yereta chinsa chia Marogova mega yekeki ya E-Generation konachwa no bwansu bwaye gosangwa kata keki kata Babu makofi ya E-Generation is now official. Kazi yanze. Also. Eliataliane Ndemo Steven. Rituko lialero nigo murai wikia magio dia mwacha rubene go jigurukie bendera yobo mabwasimio anene niga barai banyara bagosange birengeri byabo anene ningi iraira agochokora asinsi ya Kenya asibate biruna nireba Kenya bonsi kumosira Raila Morodinga koira koba murai gatano asinsi ya Kenya. Ero ne rituko lya magoko ekiagera no tora Azimio la Umoja Twins asa marieta na bataweti ne liberera Emily Kwamboka Nyagarama Daktari ere na chako batai na tobwatisye ekeroge kenko bwatore na ende Raila nko bare president ase vijana kamoranche tigatokore chikura chia maskani chikira chio boto ererwe na kero monto oyinyasa achorire nero kobo asa abantu banyamira noanda nimewawakilisha naende tigatobekera ile president ebinto bigocha gocha mumanyete unango korega sinitaleta vitu zote Nyamira County
Okay, jina yangu ni Mheshimiwa Elisha Tsumra. Mimi ni mgombeaji ya kiti Embakasi South Constituency na former MP. Hii function ya leo ni muhimu sana. Mwanzo nataka kutoa shukrani Oka wamekuja hapo na tunaambia Kalonzo, wewe ngoja siku yako. Baba amengoja, baba amesacrifice, baba ameibiwa, lakini baba hakuwa na makasiriko. Na ninataka kutoa shukrani watu wa Mount Kenya. Ruto atakuwa president, utampea, lakini wacha tumpee baba heshima yake. Ruto ni kijana, hata ni mdogo kuliko mimi. Today to support the Azimio la Umoja because I firmly believe that the time for this country to look beyond its traditional politics has arrived. I think that after 59 years of independence, it's time for us to look for leadership beyond the two communities that have led this nation. I am also convinced that Raila Odinga presents the best option for Raira nere na bwate ya kwana kero anyarka gochorwa bene gochikuruke bendera yobo mabwasi miura moja magega yebyama aho kubwaterana erigo sira Raira gochikoba murayo gatana sensito ya Kenya moyega nyarku ikarana no murayi bwenze Uhuru Kenyatta asirituko riare Raira nigate abuna nigago chikoleta monjoriri amanene asense ya Kenya anene kara nyarka kweguribaga kobo murayo gatano asensito ya Kenya. Azimio is a broad national democratic movement which puts premium on national unity, inclusive development, and transparent and accountable use of public resources. We'll use it to continue the struggle to eradicate poverty, ignorance, and disease that our nationalists initiated at independence, but still remains a work in progress. I pledge to lead a war against corruption. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. I pledge to create a civil service defined by discipline, hard work, high morale, efficiency, and high ethical standards, devoid of nepotism, tribalism, and favoritism. Umurai bwenze Uhuru Kenyatta hoiba igoikerana somo yegoyo nigate abuna serikali ya Azimio la Umoja nigochikubabwatirania osikubabwatania abakenya bonse kerera so obisi boigo nigate abuna osaba kirambia monase bari bonse banyarite bagoitobote na gutariye birogo byoburai gosekero kyoburai asense ya Kenya na gochamo irikumosiro murai gwekiama gyodemrera Morodinga aseboigo Raila Odinga nyarkawate abuna eratari project yested kurende ni gari getigo chikoreta monjorio asense yetu ya Kenya. Muundo wa kuunda serikali hautakuwa muundo wa kujipenda, utakuwa an inclusive arrangement ambayo hakuna mtu mmoja ambaye atawachwa nyuma na kila mmoja wetu atahusishwa katika huo uongozi. Mimi nina haki ya kwamba wakati atashika usukani hata wacha ndugu na dada zake nyuma. Wakati serikali itaundwa, tutasikia Kalonzo Musyoka, tutasikia Gideon, tutasikia Charity Ngilu, tutasikia nani na nani. Hata wewe Alfred, hata wewe bado uko huko. Yangu Uhuru Kenyatta amefanya mengi zaidi. Tunamshukuru. Na yeye tutatembea na yeye bega kwa bega. Mimi si project yake. Hata yeye si project yangu. Tuko pamoja, tunatembea sambamba. Ayuka gendrete ni gomo konyi bomurai bwenze Dr. William Ruto neheraira chi campaign cha siku ya kirekuko ase county ya Meru amoneli ya Tarakanidi ase agenda na babwatani be kiamekyo bakurawa na bakurawa na Musari Mudavadi oyoro murai be kiama Kenzi nigo banyara bakomojia anene bali bate abuna nigo bagendete kubabetireri abantu gochikochora murai batagete ase bate abuna bakenya tigabaye guri bagali abene iri bachikochora umuntu baragani kubara ase myaka 5
irebosio. Sikia hata leo kule Nairobi watu wanakutana kwa mahoteli na maofisi ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, na wauliza wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema. Mtaamua hapa Meru ati wanajaribu kutuuzia uoga, ati wanajaribu kutuuzia vitisho, ati wanatuuzia uoga ya KRA, ati wanatuuzia uoga ya DCI, ati wanatuuzia uoga ya deep state, ati uoga ya system. Sisi tunataka tuwaambie, mkikutana kwa mahoteli na maofisi, wananchi wamesema hawapangwingwi. Mimi na Ruto tulibeba kitandawili mwaka wa 2007. 2013 Wetangula na Kalonzo wakambeba. 2017 mimi nikambeba, Kalonzo akambeba, Weta akambeba. Jameni, huyu jamani mzito, habebeki. Kwa hivyo sisi tunaambia Uhuru, asante sana, umetuchukulia mzigo ambao umekuwa ukitushinda. Asijinga gejeju nigo mokonyi bumuraibu ensanyaraga kuborie byombe birutene toborendi anene gotaba minyokia abana boda boda sate abuna abana boda boda tali bonsi babwatama mocho gostari bonsi barabasali asate buna sector ya boda boda nigo yanyarege koleta monjulia manene anene gosira ense ya Kenya asokwimuki ebirengo bya uchumi igoro. The boda industry that brings $1 billion shillings every day and provides livelihoods for 1.4 million households in Kenya should never be criminalized by anybody. We are asking those who want to criminalize the boda sector that this is a sector that is an economic driver. 1.4 million homes and households benefit from boda industry. Boda industry produces $1 billion shillings every day. You cannot in your rightful mind say the boda industry is a criminal industry. It is not, and we will not accept, because it feeds many families in the Republic of Kenya. Karoto gotikana na ya bana siasa na ne otokwira na goika soro ngorwa gusi anne karoto ta turarigiriri goro yobokano ino mwanju muri no maitobokano na bu obo ngusi akobugimono na ande krobokano bu abugire ni getengo ekoimuki gose ebuse koimoka setengeyo bari tukuria rero na irari bagali abene na ukwana ne ntuga yekegege oyoru gotua urubereri gosuyo totebi goro yobokano tigere roboti rokubwatia na kwa Ndizi TV ne Umanjumurire on this TV neri nechinga kichinde chabana tokonyorana anene tutakete kumanye gikuru gitu anene bindu biria bakuru bagatumire asensemerie tengo bunobokano bunekonu konderi tukuria rero nigo tutaka turamurikira iguru yobokano turamanyo buya bobokano kibokano bokoroswa kaibwa ruete katonyonane no mugakoyo muko byobokano ninchiko mwali bagali ali abena nyaraka gotwerera bene iguru yobokano niakerenga bugini obokanobo na ndenga yalengete gochibosyo ekera kubugi obokanobo Maria tane kabisa ayamanyira sege pande ngoruku Francis Bota ondara maikara akini bona yare manyira yo ayango korega sie yemeyega na kira kamo yengoruku ntuga yekege kuya erdo karuku ntuga yekege bagaka bariye karwa akate bakaburi obokano kare kana gachiro na gatengire nkoiruka Iwa jagete ko biyo bokano. Bokano na bajagete uya kabisa na bajagete mwaka 74. Nje na kabero mwalimu. Bono ngarange karongo teje bana matero ye skuru. Garo bokano bosoimi. Bone ka mbete litangani mbo manye ko obugi. Enda treni abana ko bugi. Na jagete ko biyo bokano. Ikiagara na njita matera yege nkakonya chakire osira. Na ande sokoro yane. Yare na maokore yangu na konte binga sokore yane yakabwiri bokano sana
bono nkamubodi bokano kaibore nkanyanga abwa sinaje kwegero bokano ine mugako ine abagatari no mugaka na sokoro yane karagota kamutigera obuya bwo bokano bo ego bogotwara keke usiye ito nana buka bwarenga se usiye na butwa bwato bokano bintu binge meto gimenge yarengo ngani otote byake iguru yubukano bontoro chigusinjire gira ebintu bire bisibire gaiga ebinde mbira ene igente turatote ina igura tote biguru yubukano otote chinge ige bintu inga biguru pas bono obokano bo utara barosi eke kere guru maiga ekoro cheke ige guru kwege tuba ige koro sukuru asiri tinelio matembe omotogoro kwa matembe agote ige guru egetuba yakoro ukurumu kyarose mune konuga yego kwegetuba yakoro sikuradi asiri tinalio motembe okongire ngomo tuto yondora abega iga utotigo motembe bo omotembe no arabu ebe ko motembe gogo nga ochie otobugerio motembe no ru kana ru ase egetubeke ekero kyarose ukyabeire etokora ntali yorie ngombe tali ngotumono inside watu baigoroga yobono kwamena korosie gabano yaba muni nyonge ochukwana bano liye aseri yeri bono togo chitwa twali bachora munoro jamba chora taiga twamene kubeka twamene kubeka yo obono bachoy ebine bomboli bokuru ase chinjoke bichingiri na bibwato buya kabisa bano twamene 40 na ekene bitonto tona jite biribere bitera konga mono nabyo biri bisaye moto bwate di bagaime me ile tonto yani ngorogati basi na bibi bano tutaga tukabutura chinengo cyabo tukate tukabeka ega katwa beke tokorosie ile ntukiriba ko ke bridge yani ase ojukumu kichinga igoro eje jikoro kuchinga lakini asekero keusi etogojoga chindoga 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 echi bone chimbegete ganchiri chocho ejine je nebinte manire chibarosi ikya chindoga chinyena kanenge chirosi likurwa semenyiki echombe iminyiki na imekeri echombe angono chirosi likuru lakini ntem abagaka bali bagachirosi mbayo lakini ntem tegonkonya kworo kiundo na chikorosigu irinde twamene uchirosiga nabogo chirosi chenga munene bone kerogo orosio kongo bokano naboko beka kwabeka ne megamba yani yotojo yonko ambioro yo ne megamba basi na royo chite paka no yamoka na chaposhoga bono gano ngo tinga chindoga chengo chitinga neri na magomanye litoke atanga na gurume bone kerongo nyimina na liye ngo nyimina ere raisi chindoga chikoba isane sato bono mungu twaere bakonyo ketuani no mungino muna bana munaga oino mwaka ngai kwa bugiro bokano bora inyore asane ne asimero ngoro usigo sa sensei Nairobi akatu alenge koro siye ntako kanga piece sako asiba masabale ngoko rubo ririye chisegi cya Rwanda 207 babano bakenya bagataka barosi omorembe ekiombe gete giaso gete ko gutika nebinte binde kabiko buga inkobiro rabano bigoto tabia chinyangi cy'abantu bande eje cyabuga tubune gisokorori nobokano obona bweke gusiyo kakanyene nandi bono munabona abange bakuvugi bono abaminta bagira basanti ndiko barama ositi ndiko baranga mbakora tikende mbuya bari nababo mbariko bugi kya kerenga gango kwanere kinenge ngokwanere paga ya muze bono kura kwanango tigenge kwana toro jiminaga bono wali wata chimuna chikosikana paketu ayo ide pakebu tu ayo ide bono tokunyoka yego nenginera bono koiraniria tokunyoka embeki ekobeki bono munabone kana bwatire bono mbubwatega bono kana limbubwatega boronga ngobwi yumna wetme ekobeki
yani na ekoiraniria obasemi wana ujasoma gusimbori nga obokano obo abandu oche boirana nande babuge kanisa eme ase kanisa eme bose ko buge kanisa eme abante baragwene kyara kwaroche ngata utiare ngo bugi oyo saureba obo bari mu bwa cyo kubuge bokano akabo muruoti no ninje nabonga ize ne miaka onera chene nyore akini mbanyo na matukata to telivia na kwa Ndizi TV nerere uzi enda butani kipija kya kigorra kana kire girini twarengene ntuga yekegege anneka twaru kwanda igoro yobokano na botambire tariane Brighton Makoli ine ntuga yekegege yari gutwerera mono igoro yobokano yona mwanjuburi kwa manyira igoro yobokano igonto chukumurekerane ne bintu biria bagusiba kabugiri kare nande bigende bigire chena ngusira bigo chikorende ntuga yekegege goteana no yobokano butiga bwirane ekanisa mwanjumuri nyuma tutarakora mangana amaya rero ntutake turasoma chi sign language yake gosoma no rigwe manyirerio ekarangwa Joshua utali baganya ka kutumanya amangana abira atatu kyana ntutake tosome na rero tukuria rero twataka turarigiri mata gosemama Joshua na bagotoroki ngaki okorangeri mama Joshua na bagotoroki mama ngaki esaini ya mama ekororeka no mwanju muri na boko yirigereria abu esaini ya mama nereriye boigo Joshua na bagotoroki esaini ya husband igose umugaka bumoji husband nabo Joshua na bagotoroki tumayena husband ngaki egoji ya roki wase munugwe manyererio boigo Joshua na bagotorokia torore na SS karogorangeria SS gosumonta kote SS ngakiokora SS edogi yani ho atoroki goro SS neridi ngaki esaini SS ekoba aso gokorera Joshua tiga toroki ngaki emboli egot emboli ero ngaki egochi yakwanirwa somonori igwe manyererio Humanju muriria ayuna rutua kwarendia semesa itu ya mwana Amayia Ensa Eyemo yabona marogoba niongo gusabiro nyara kugutwara sabengia no marogoba omuya inyura na chikura gachinsesoto ninjikwira na studio eringumanyi aliamo na mange twendete kugusangeria gusari tutagotebia Ensa Eyemo igo twaro buriru bya anne gwakera mbemo nasibali bonsi banyara kochora kurigere Ndizi TV amo ne producer ya ne Petronia Mogera niongo mwakera mbemo nasengenja gera chibicha cyagogera senjera irendonge amo neriogi igo twatoyanya nyato kubwatirana twaro buriru bya oyorenga sensemerio munwe manyererio Joshua Auta na Injiliane Brighton Makoli Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti